Orofo me da se wo do afidie ato Adom TV. Se dia woni me dwumadie wei eye nkranhwe dwumadie. Na me a me de ho chia me ma me mbọ me din chewe. E fe me Apostle Dr. Nita Kotego. Na so pa from Nita ko me penesa. Ene dey so enioma ayeyo a e de akwansidie bere ye mpuntuo ne nkoso so na me de be. We ye fe ne procrastination. Ka me hwe procrastination. Se utu asheda. Hey, says Ubano. You see, so be kaya. Emre bi abo abrabo mu a na nka so be bibi. So menya nka me no ochina. Ochina meye. Ananwumre meye. Enso so ochina na amada. Ade chi yen wansa anyo. Bebre wo says Ubano ye tuni o masheda. Menya ya nka meyo. Nanso you see postponing some things happens to us from time to time, but the damage is when it becomes a habit. Ebu adebu akoya so me ne china. Na wa twen be nansa na akoye. Na de anya ne se utuhye da na mama wo wira afi. Menua. Ebi wo ho na nea obeye no. Wa anya ne ntam a adesua bi wo ho. Uko school. Ebi ana wo sua de ye mania ha. Mama na kakra me sori ameye. Na wada o sori na wansua ye na na pe me sori se ka me bom paye ade achi mabre me bom paye me fi adwuma ba se ka me to ade ma me yere na me chense me don me de mabre. You know, there are things we always almost postpone, which if we had done would have made us better. We ye adwuma into sheda ayabon sam adema into sheda bema wa bon wo school. So utu ade sheda e bema wa ade atete apansa me wadwuma say. You see, if you procrastinate a lot, there be a one kasa utu say wa bra bon enko ye ma wo. Utu say wa ne nye ne awoye no ho. Utu say aye suban bi a esiw kwan nanso abeye empokotwa e wa bra bom. Na ya na ofo se enkugo na wodie no enfiri wankasa enkugo bi abedie bia no ejina wo so. Your lack of competence, your lack of imagination creates procrastination. Se wanya kuduro na wan sinkete anyo no ema utu ni omasheda na se utu ni omasheda wadwuma dooso ebia wo office se uwie sa area we uso ochina meye na da to ochina meye once we workload adoso na wo de mirikatu na de ye ai ni biara da bia no performance eye low na madwuma no kwa ye mfa ne die ma adwuma bia eye wo de ye se soto obre wo no gine preko soto ben wo no waje. If it's a role you have to play it quickly. Say awade asua hunu na wasua se obeda odo obuo ne kasapa edi akire ukwa na oyira de na di preko entu nheda adwuma wo yo no entu nheda wo yesa ebedoso na why ne biara. Not getting things done at the right time may make others not to trust you. Say the adwuma ma o ena bibia de ha onsa say ye na uta tu sheda e ma manfo anyi wani o akwa wo de adwuma koma no o onye enim tela ni bi odo watare koma no abosumi sia no ompam ye oh next week bra no she say de bia obetu asheda say waje onya adwuma anya biom esan say otu nipa asheda so na minimo bi so ye TV papa bi de carpenter no de odo adwuma koma na wa say odo akonya koma na mfie me no onya akonya ne nwie nyese onimre o da bia otu sheda Ghana ade ba ko adi ani eye ntu sheda ye ta tu nioma sheda dodo o emra we o me ntu sheda ye eni so o galamse ye be ya bre ye nkochi we ya bre ye busuani ni etu sheda adamfo ni hwe sa de na edi enya se ka ye sinkete e de mra ya adwuma ne mre so na yakase dwumadie we ye da hemensa na se me yon ne kwan so a ka nya ne se ye bre etu sheda ena ekum ye ne aboantatia se owia eba opene aduane ko he ne bom
esutobre onya bi adi onim se otu hyeda ekombede no enti yani akomode ye no yani a yetu adwumaden ehyeda yani a yebre no yani a yetu subampa eheda yani a yabra bonkoso no yani a yetu atenkapa ehyeda oh me penasam me tu ehyeda me penasam we me nyo we obre sa enti ene yebre. Procrastination is the bane of our lack of development. Procrastination is the bane of our lack of progress. So betum point idea eya me ntu nyoma esa o ye no hye da wate e ba ne se obeya yiro ho na ye simple o ye na akopem a wabre no wagyae simple wo pesuahunu anu asua simple wo pemo anu ama obi aboa esine se betu ahyeda emom enade esemre dwumadi abi no di betu ahyeda na wakira so me no ato aso sansam se makasa ye akira wo aha ena me no besie edin am yeso eye ni tekotego we de mintu hyeda o me koje ma home na emom wakira ana na de che masan aba enu adi dwumadi ewe odofo se watu bibi ahyeda last year catch us this year de meyo so watu bibi hyeda anura aka se echena de meye bomodin na de watu ahyeda bia no ye ema ho ye ma obi aka se da bra bo be do not procrastinate. One law for this year: do not to sheda. Me to sheda. That catch you say, I will never procrastinate. I will find a way to do it, and even if I do it and meet a snag, I'll rest and find how I can do it again. I can learn from others. I will seek counseling from others and keep on doing it, and I'll become better. Do not procrastinate. Where this year, law number 4, do not procrastinate. Into insheda wate. Into odon insheda. A branch be also be worry. So next time worry. Or the size say when you're 45 on worry. Into insheda bium. Bomodian na worry. Into insheda. Baba be so or fire from se mewo na akoyi agu. Ma o me wo na akoto yagu yu igu ya na o worry. Onya ye from wo ba. Watu ye fun bi ahyeda. Emena wo pa bi a wonya. Utu hyeda ebre won koso ase wate moma yensua se ebeye akosi weye meda ase meda osmosis ase ewo sound ena meda blind ma yese blind ma ase ewo camera ena meda MCR for ase ena na ase kese so nkoma Randolph Priscilla ena eja we be kampedu producers amo hwe amachi wa onya amre so hwe ame so mede onyame ejao koso ara hwe Adom TV na betwa madwumadi no yeto aso bidiam yeso ani tekotego makrao